drugi dan igraš drugu utakmicu je veoma teško parirati takvoj jednom sistemu. Ja se sjećam da smo igrali 2008. u Norveškoj, pobijedili smo Francusku u polufinalu, da je počeo na pivotu Balić. A oni su mislili da će on nositi do pivotu, a budući da su oni igrali čuvati, on bi brzo izletio iz obrane u napad i jurio za njim taj koji ga čuva Flastar. Međutim, on je vrlo brz i onda ga je izigravao Žila Bertranda i to je bila recimo na caka. Znali će nam to igrati. Ali sad kad na utakmici znaš kad igraš svaki dan sa drugim protivnikom, veoma teško se pripremiti za jednu ekipu koja je 20 dana vježbala istu stvar. Znači, to je prednost. Eto, zato je to bilo prvi razlog. Drugi razlog je bio što mislim da nemamo još dovoljno broj za obrtanje, za mijenjanje igrača, da su iste kvalitete. Morali smo pronaći jedan sustav koji najviše odgovara ovoj strukturi ekipe koju sad imamo. I to sam odlučio tako. Da li su tokom, recimo, što smo danas primili puno golova na praznom golova, razmišljao da pokolebao malo? Ne, nikad neće to pokoleba. Pa mi smo to realizirali, smo znali da će ta igra biti i više puta kažnjena sa golom. Jer onda bi kako? Onda bi to bilo znači da mi možemo stalno, jer postavlja se pitanje, a da li bi mogli mi sa 6 na 6 dati tako brzo golove, kao što ih sad dajemo. Mi smo, nikad nismo toliko dali golova na svjetskom prvenstvu, mislim, ne znam, vi pratite. Mislim da smo i puno golova dali u napadu, iako smo igrali 7 na 6. A primili smo isto više, jer je to takva igra sada, razumiješ, malo je promjenljiva je. Tako da mislim da je to bilo uspješno. Da je to nas dovelo više manje. Jučer je bilo, recimo prvo poluvreme, je bila jedna demonstracija. Evo danas su mi baš i domaćini govorili i ovaj koji su službena lica IHF-a, da rijetko je bila u ovom prvenstvu ovako sadržana igra kao što smo igrali u prvom poluvremenu. U jednom napadu na 7 na 6 imaš 3 cepelina, to je vrlo rijetko viđeno, ja nisam to nigdje vidio još. Mislim, njihovu kreativnost isto treba podržati od igrača. Znači, moramo stvarati kreativnog igrača, ne šabloniziranog igrača. Taj napad 7 na 6 upravo otvara tu mogućnost da imaš više rješenja. Posebno zato što stavljamo pivota na dvije različite pozicije. Sad znam da je Da, ali sad ću vas malo iznenaditi. U slačionici sad sam uzeo taj komad papira i rekao sam dečkima da sam imao u mojoj torbi, pa ako me nešto budu pitali za Norvežan, da znam reći nešto. A znači ja sam vam sljedeći, znači mentalno možda spreman za Norvešku. Zati, znamo da je Sagosen taj vrlo neugodan srednji igrač, mozak ekipe. I znamo da imamo na desnom beku 2 igrača, to je Tangen i Tonesen, koji je vrlo neugodni. Znamo da imamo na lijevom beku imamo Hansena, Mirola, onog već iskusnog igrača koji igra u Levenu i svagdje, taj vrlo dobar pivot. Tako da oni su vrlo zeznuta ekipa i nemojmo misliti da smo mi favoriti. Oni su favoriti, ali protiv nas su svi favoriti zapravo bili. Znači, moramo prvo, mislim da oni imaju dobru tranziciju, kao što sam rekao da recimo za mene iznenađenje isto igra Švedske, Danilo Landina na golu koji je obranio 23 lopte. Ja mislim da bi oni bili u prvoj grupi, apsolutno. A tako i ovi su opet se vratili dobri, govorimo o Norveškoj, gdje ćemo biti u velikoj opasnosti i moramo dobro zacijeliti rane, ako se može kod ovih naših igrača, i spremiti se mentalno i taktički za njih. Oni igraju, znamo, plitku zonu, imaju iznimno brzu tranziciju, raznovrsni su, imaju puno igrača za okretati, mijenjati, tako da zaista moramo se dobro za njih spremiti. Nezgodni su. Da, bolje nego Francuska. Dobro. Da, dobro su igrali. Oni su i tukli Francusku. Dobro. Kakva situacija su povredeni? Sad to vam ne mogu tu vijest dati jer to, znate što se nam desilo, da su išli na antidoping, sad nemojte me vatati za riječ, da nisam možda rekao nešto što nije. Prva vijest je bila, ti me ispravi, da je mali pao dole talepski, da mu je došlo, ne talepski, nelovski, da mu je pozlilo, da je pao dole tamo u toj, da je doktor tamo trčao odmah. Vidite, sve se to događa, malo smo svi uznemireni, puno je emocija, ali i razuma. Znači, ako su da bi samo emotivno igrali, onda ne bi ništa napravili. Ali izgleda da im mozak je počeo isto funkcionirati kroz te utakmice, vidite, i od Tunisa nadalje. Jučerna predstava, pazite, mi smo imali jako malo vremena za regeneraciju. I mogu vam reći da su
stoički podnijeli. Ono što moram reći, evo stvarno, bez obzira šta će biti u buduće kod mene, ja vam mogu reći, iako sam se ja isto prevario, nikad nisam trenirao ovakvu disciplinarnu ekipu. Oni rade ko singerice. Niko se ne buni, nitko ne primjetbu daje, ništa. Evo, od Mavrova do danas nisam čuo nikakvu primjedbu, pa treneru mi ne bi, prejako, ne znam što. Nije. To stvarno ih moram pohvaliti i zato što kaže mali Drogiški, stvarno treba i mlade i starije, iskusnije, nisu stariji nego iskusniji. Dobru su kemiju napravili i mislim da smo dobar tim.